Slučaj počiteljske medrese je najeklatantniji primjer zakonskog otuđenja i privatiziranja vakufske imovine u novijoj povijesti islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje su u punom značenju te riječi jasno vidljive posljedice nedonošenja zakona o restituciji. Naime, primjenom zakonskih propisa o nacionalizaciji i prometovanju nekretninama u doba socijalističke vlasti, kasnije o privatizaciji javnih subjekata u novom društvenom pravnom uređenju Bosne i Hercegovine, dioničkih i vlasničkih odnosa unutar preduzeća KUK na način kako je to tumačeno u nadležnim službama vlasti u Čapljini, islamska zajednica bila je onemogućena da stane u zaštitu ovog jedinstvenog spomenika kulture iz perioda Osmanske uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Nerijetko je i javno prozivana što objekat propada i šalje ružnu sliku o počitelju, gradu koji se smatra biserom kulture. Uprkos brojnim naporima Medžlis islamske zajednice Čapljina bio je nemogućan da redovnim putem uđe u posjed ove vakufske nekretnine. Ono što je najvažnije ovo jutros jeste da je ovo jutros, dakle, odgovor islamske zajednice svima. Dakle, onima najbližima i onima najdaljima. Dakle, odgovor u smislu da se može kad se hoće. Naravno da smo mi jutros posebno ovdje zadovoljni, srca vjerničkih prije svega ispunjenih, jer smo došli tu na lokaciju i u našu medresu, dakle, koju planiramo ako Bog da, naravno, u budućnosti uz pomoć muftijstva, rijasete, vakufske direkcije, pa i šireg broja ljudi, dakle, da uđemo u njenu sanaciju i adaptaciju. Ovim činom islamska zajednica šalje poruku široj društvenoj zajednici o svom predanom radu u svakom segmentu svog djelovanja. Bezbroj je bilo kroz medije natpisa o propadanju medrese, o tome slično. Dakle, ljudi nisu ulazili u suštinski šta je problem, zašto ona propada. Međutim, ovaj odgovor islamske zajednice u celini, a posebno ovdje želim još jednom da naglasim pomoć i muftije Mostarskog, koji je praktično uvijek i kada je ovo pitanje medrese u pitanju na čelu toga projekta bio i ostao, hvala Bogu. Evo, ja se nadam da će svi oni ljudi koji dolaze ovdje, posebno mislim na ljude koji su tu, na lokalne ljude, na ovu našu zajednicu, prepoznati ovaj naš čin i da će nas, naravno, podržavati u onome što radimo. Dvodecenijsku borbu islamske zajednice da počiteljsku medresu vrati u svoj posjed sve vrijeme je pratila opstrukcija vlasti, različitih interesnih grupacija i lokalnih moćnika. Ja kao muftija 2014. godine naslijedio sam ovaj predmet. Ovaj predmet kao neriješeni težak predmet. I evo 10 godina nakon toga mi smo došli u situaciju da smo trnovitim putem i trnovitim nastojanjima uspjeli otkupiti Šišman Ibrahim Pašinu medresu od strane ljudi koji su se uspjeli upisati kao njeni vlasnici. No eto, to je naša sudbina i naša posebno teška sudbina nas Bošnjaka u Hercegovini. Na ovom predmetu se pokazuje s čim se mi suočavamo, koliko su bremenite i teške okolnosti koje mi živimo, s čime se nosimo, kakvi su to pritisci, svih vrsta pritisci. Želim danas ovdje da poručim našoj javnosti da smo uspjeli otkupiti Šišman Ibrahim Pašinu medresu, iskazati zadovoljstvo, zahvalnost Reisulemi Husein Efendi Kavazoviću na podršci ovim našim koracima danas ozvaničenim ovdje da ulazimo u posjed ovoga zdanja, ovoga kompleksa. Želim iskazati zahvalnost anonimnom donatoru koji je osigurao sredstva da vratimo ono što je naše. Muftija je uputio poziv domaćim nadležnim vlastima na federalnom nivou, u čijoj nadležnosti počitelj da pomognu islamskoj zajednici u revitalizaciji medrese shodno preporukama i spremnosti Evropske unije i ambasadora Sattlera kako bi počitelj kao dragulj arhitekture i duhovnosti učinili relevantnim svim dobronamjernim posjetiteljima. Mi smo dosadašnjem proteklom periodu 20 godina nailazili na brojna pitanja naše javnosti što nešto ne činimo sa medresom. Nismo mogli pomaknuti ništa, nismo mogli ući u ovaj posjet. Evo ovim danas otvaraju se neka vrata, očekujemo, tražimo, molimo konkretnu pomoć i konkretnu podršku, ponovo ponavljam, nadležnih federalnih instanci. Govorim o tim instancama koji bi trebali prepoznati značaj počitelja i počitelju se ponovo vratiti, jer je počitelj ostavljen da visi, da lebdi između neba i zemlje. Lokalna vlast u Čapljini ne čini ništa, federalna uzela sebi u nadležnost počitelj, a šta to znači za sam počitelj i za ove građane? Najbolje smo se osvjedočili na primjeru naše medrese.
Veliku podršku islamskoj zajednici u procesu povratka početljatske medrese i u suštinskom i u simboličnom smislu pružili su brojni istaknuti kulturni radnici, među kojima se izdvojio poznati bosansko-hercegovački slikar Safe Zec sa inicijativom osnivanja fonda u koji je usmjerio novčani iznos prošlogodišnje nagrade koja mu je dodijeljena 25. novembra povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Na tom primjeru i muftija Dedović i islamska zajednica u Čapljini nalaze snage da se izdignu iznad raznoraznih brutalnih neprijatnosti s kojima se suočavali i još uvijek suočavaju.